Ćao svima, prošla je još jedna sedmica, pa hajde da vidimo koje su je vesti obeležile. Vreme je za novi Weekly Fix. Ponovo imamo važne vesti za sve fanove Game of Thronesa, iako 7. sezona još uvek nije ni počela. Saznali smo koliko će trajati poslednja 8. sezona. Producenti serije su otkrili da će sezona 8 imati samo 6 epizoda. Sezona 7, čija će premijera biti malo kasnije nego što su Game of Thrones fanovi navikli, također je skraćena na svega 7 epizoda. Ostaje samo pitanje, ko će od preostalih bitnih likova uopšte doživeti tu 8. sezonu? Igra Quake Champions će biti besplatna za sve igrače, otkrio je studio id Software. Jedina mana u cijeloj priči je to što je samo jedan lik besplatan, a sve ostale ćemo morati da kupimo. Kreativni direktor studija je rekao kako će poslednji nastavak Quake serijala nuditi takozvani Champions paket, čijom kupovinom dobijate sve likove. Bez obzira na to, igra je dizajnirana kao free to play, a iz id Softvera su se odlučili za ovaj poslovni model jer su gameri u principu dobro upoznati sa njim. Quake Champions je u razvoju isključivo za PC, a na tržište stiže u nekom trenutku ove godine. Sony zadovoljno trlja ruke, pošto je prodaja njihovog novog IP-a Horizon Zero Dawn bolje od prvobitnih predviđanja. Open World RPG naslov studija Guerrilla Games ostvario je najbolji debi od svih novih Sonyjevih franšiza, pošto je igra, računajući digitalne i fizičke kopije, za samo 2 nedelje prodata u preko 2,6 miliona primeraka. Znali smo da će Horizon Zero Dawn biti nešto posebno, ali smo i pored toga oduševljeni kada čujemo sve te dobre kritike koje je igra dobila, rekao je Sean Layden iz Sony Interactive Entertainmenta. A zar je iko mislio da igra sa ogromnim mehaničkim dinosaurusima neće biti cool? Rocket League za nekoliko dana dobio možda i najinteresantniji novi mod do sada pod nazivom Drop Shot, potvrdio je studio Psyonix. Drop Shot će biti igriv isključivo u novoj Core 707 areni. Lopta će biti veća i snažnija nego u klasičnim modovima igre, a glavni cilj je uništavanje protivničkog terena. Osim Drop Shota, Psyonix u Rocket League dodaje i nove achievemente, farbe za automobile i još dodatnog sadržaja. Nice shot! Matrix dobija reboot. Warner Brothers je u ranoj fazi produkcije novog Matrix filma koji neće biti povezan sa pričom iz dosadašnjih. Studio je već u pregovorima sa režiserom Incredible Hulka, a žele da Michael B. Jordan tumači glavnu ulogu. Iako na filmu izgleda neće raditi Lily i Lana Wachowski, Warner se konsultuje sa njima, a postoji šanse i da Keanu Reeves ponovi ulogu Nea u ovom filmu. Ipak, pošto bi film za Matrix trebalo da bude isto što i Rogue One za Star Wars, izgleda da nećemo videti puno poznatih likova iz Matrix trilogije. Nadamo se samo da u Warneru nisu zaboravili Kung Fu. To su bile vesti, a mi se sada vraćamo igranju Mass Effect Andromeda. Naše utiske o igri ćete moći da čitate uskoro, a za recenziju Ghost Recona, sve što treba da znate o Nier Automati i naš veliki specijal o Game of Thronesu, već ste na pravom mestu. U Matrixu.